obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala dwumedi na ebre asosayede ebesum etifo ene ahwefo na mwamu nimse ensem no de trendi ewo mamune no ene ede beto apono so ema wosusu timiche wadwen ede efa ho na ene dayi de aba beto edwa eyese ye nyuntuni abaya gospel musician Joyce blessing waba abonti achese nimfonyi bi circulate ewo social media na nsem o caption ye ewo emfonyi na se no na magana fo ehu ne se ase abaya no wadi nkunim ewo ye bibia na wo hwehwe emu na abusua umayembonra ensem no emu Ghana for say dem amonim no ye see 2020 yi ensem bebre na aba ede afa anyontofo ne titu ene wo mo a wo mo to gospel songs no ehu na ye nipa na ka ne ho asem Joyce blessing ne de bebeto edwa ebra rumors bi ba ye say wono woni ne kunu intawantawa bi aba wo mo entem na ensem we bebeto edwa no ye nana Romeo eba abontin ede bebeto edwa say eyampa na abaya no mum na akwa fani kunachi ene no ensem bebre ene wo keka ye ede efa wonunti ena ama awarija ye no eba wo mo entem edini sayete ye Rumours na sa ena etie ebiemu enso so de kohu ya ne se video bi so se circulate ebiemu se yenua ba Joyce blessing wakwakoko piemu ewo ni kunu enua ba efie a ni nyina entokwa na ekoso se wakwakwaje ne mame ensa na ni kunu no adane wo mo ede ama ni nua eba se wonhwe wo mo emfa ema no enumu ema sa video ne ba Ghana fo bebre etwa ede bo abaya no ewo ne ye ne esu a woda ne de ebiemu nso ebinum so ka kire be ma ne se de wo ye no enye ne kwan so anu no se aware mu nsense na be fa nkwada se wo de no ekoma wunua ba enye ne kwan so a eno no eno konkoda nchan ye nua ba Joyce blessing na emu ba bonten ema Ghana fo nyina eti ase se ensense mo ekoso wo mo entem no wono ode ama ne lawyers enti yenja bibia ema na enye den na lawyer fo na wo mo enhwe enka nanke yenim se ensem no akwakoda ye hwe se nke beba se o ebia warija ye no enya amaso anase eba so de hu ya ne se nua ba afia Schwarzenegger no so de ne de ebebebo mu se Joyce blessing na warija ye nyina no wonim nipa kro ne nipa wo tai ekire masa warija ye no eba so nyina na mwana na pia mensa na enum okire mu se na na pia de ade bie no wo de ne nsa kan ayeye obobo adwuma ye fo bebre num edian na mwande won ho bata wo mo anase wo mo de wo mo bata na mwana wo mo abrabo asesa anko enkan ne emum ete ede ko ekire na enche ye bia na Joyce blessing woni ne kunu wo mo kokko pie mu ewo FM station bia na chese be ma ne koye interview oba no so ya to nsa afre no kokko interview ho na mentime ho ase bi nso so esa ekoso ewo ho no ma na chese abaya no wode sobo ebo ni kunu de Joyce wo no emom na like say ensensem eba wo mo entem no like wa close ni social media now ta wontimi enye den enko ye bibia ewo ho no nti wonye den one bra no open up emfa ema no ma kokoye mentime ho ase ma brand no krampo babonte be ka say abaye se ntokwa bia na bibi krampo ade nka twen na ye free studio hanom ne ye kwa ye timi atena se na ye siesie ye nsem de hu ya ne se ene dey abaye yi ede pictures akwakoto ni Instagram page na pictures a wode ekokoto honom nom achese otimi se ento masket yibi achese ya pempa ma ya ansa sawa an yesa na ya telafo ekanon sawa ntoma different yakeka de asisi ani aye ne nice one enu bi enu wo hye ni t-shirt white long sleeves ankasa age ne heel bi esiso na wa onim se ne chenso so de wonko enya honom na sa atade na ehwe no no ena enu abi no ne mamma no so no wo t-shirt white ene entoma de ene wo mo nyina the same thing wo mo so ehwe ejinagina ne nchen na o caption na no as ne picture no as say and we will say that you are good and all the miracles you have done have brought us joy, for we are changed, and all the hope we have we place in you right now.
we ene eye ne caption awode eto eye imfonyi no ase na awode we kokoto ni Instagram page no ase ewie ya na so de kokoto ni handout honum ewie ye na pep ena Ghana fo binom enso so wa wonim se wo mo de mo ye nchirechiremu fo mo ba ebebe interpreti enuoma se de obi so da ya yetimi ko hu obi ma ni chirechiremu na wo mo so do ma fa to mo so wonya de bibia beto social media wo mo be chiremu ede amam enti abaya no ede atwro anaso wo de ato honum a wa tro eye follow me na let's chat no eso no na cheso wo mo hu ne se ne nchroye ene ne nneoma wo ka nyina eye se nyankopon edi wo mo asem amano ama ene de ne nsa aka ne ma emiensa no nti na chese awaregyaye no enya abaso we ne Ghana for wo mo conclusion wo mtimi conclude ye ede fa ye nuaba no ni mfonya na se ne picture wo de kwoto ni Instagram page eso na nti wo de kokoto eho ewie ye wo mso conclude ye efa ne caption no ne nsema wo de etu edwa na ebinum si na nso mukra ede ba asem a se wo bi ede na ade aba betu ni ba bia we kire se yampa se wo mo edunkuni mu ana na ebusua mi busa wo abaye yitamo ni ne kunotie na wo ye den mfonyi beba abonten krampo na eye wo no ne kunu ene enkwada no se ye nim se enkwada enni wo no mo kwakwaje enkwada yamfa na ama wo mo ana yamfa wo mo ama wo na afei wo mo baba bedu wo nchen na wo ne wo mo nyina shatade krom na mo baba betwa ye picture na mo de ababa beto honom na mo de radia se de radia ya mamu no esumani na bibia mu ne se mo beka se nyame eye na nadoye ewo honom na wasesa enuoma mu na ni nyina no mo de aseda ebema na edempem na wususu se Ghana for wo mo endwen emfa ho na chese ma wo mo adwen kire ne nyese migina Ghana for no afa ho ba kwakwa yeso wo mo adwen kire ne ensem a ana the caption a wode eto ase no ene no kwakwa ye penenso so up till now abaye yi wo ma abonten wo meka hwe se eyampa se eye divorce no enya abemu ede amano na lawyer for etimi edimu akagire mu ama enede watimi enya ne ma se woni ne kunu wo mo eda so etiem se sen eno de wonfa emematu edwa na ani nyina mu no yaso eda fom a ye hwe se bibi beba bia da na se de beba bia no ye de ebeba besom mo na eye Ghana for interpreti eye ne picture no caption on de to ase ewie ye no ena ebi no mo so ede wo mo adwenkyere eba mema mekenkan ebi emfa emamo Yenia eye efia ede awode eba was look at her she won't repent canal lady was a shano wabaya wenka by this time ka wasenka wanya adwensa kira ebi enso akwakoye hunamu obi otu nyamenyom enso akwakoye hunamu enipanti wahu de o ne suban a wo dan no edi nto no do hu ne se eye de Ghana for kira ase no fa san kira ase na enti no wono de wa condemn abaya no ewia enesa yenua Babylon enso ede ode eba yo same wow beautiful pic my dear pray for God intervention in your marriage okay wono so ode enkranshen sem ena ema Joyce blessing sem wonya den wonbo empire onse nyankopon ahoden ewo wo mo aware mu nyankopon memegina emedi akagina mu ema wo mo ewo wo mo aware emu yenua Christiana ede ode eba yo sem sister I'm very happy for you. May God help you build your family again. Nenia Doris Wuda and so Edward Eba say thank God that now you have your children by your side. I can see for now going you will be a happy woman no so ne dia what day eba ye eno no ye Christiana ede radia say ema eno na wo nani agama no e na wo sere se nyankopon ma na hoden a wono so obetimi ni na busua atena na no e na ye nua bi so ede ode eba ye no so e kiremu esem se si ya enkwada no aka ne nsa ne de wo hu ne se ede anije ene akomatoyem ebema eye abaya no na ma na brabo anase dwumadi a wo pese wodie no atimi asi ye ede amano abusuafo we ene eye adwenkyere no bi a eba ye efa yenua ba Joyce blessing na ware ho nsensem ebeto edwana afem wode picture aba no caption ase sa ensem no wo mo acho wo madwen afon wo so wo fie sen ena wo hu ensem no esi efa wugidi said e Ghana fo ehu na esi ane wadi nkunim ewo ni divorce ehu enu nti na nkwada no wo ne nchen a watimi no wo matwa emfonyi de abeto social media anase abaya no
old picture be and or there but we be our friend and quadanity and a would this age man. Say the wide dream HO CFB for bra. I will too much in H comment section a beer so share videos no FMN adophonum any and for beer. Who are Kenyans to sell follow your Instagram page at too much _. For memory reference to so I drink channel ever to Adriana and repemnum making kind a day among meeting any equia sika padasane yabasanesha. Oniadafo ahaye GH too much and a okay Malupi and a castle of Malupi me baby I mean ko baby too much GH one and subscribe come home young Koreans and power but as my crowd